Welcome to the Breakfast Club. My name is Zenzele Ndebele. This is Asake Online. Today we bring you the program from Gwanda, where the community of Nyandeni Village are celebrating the official opening, if I may say, of this community dam that was built by the community. One thing that we've realized that if people work together as a community, it is easier for them to achieve a lot. While they've taken so many years to actually build a dam wall for this project, but finally they've done it. We've been talking to villagers here who are telling us how easy or difficult it has been for them to do this dam. But what I actually liked about this village and about this project is that it is the ordinary people who have done this. We've seen women leading the project, we've seen the youths, and everyone has been involved. And if only this project or this idea can be duplicated in other villages, I think the people of Zimbabwe can achieve a lot. So let's hear from them how they've managed to build this project, which they feel is their achievement, and they've said this is the first dam in the area, and definitely they are proud of their achievement. Ukuthi libe nje njengoba namhlanje linje ngathi ukuthetha isikhathi eside ngoba ukwakhiwa kwalo angeke ngitsho ukuthi lathatha isikhathi singanani. Lathatha isikhathi eside sibili ngoba bokuvela kungela damu la kumzenje. Yili damu lokuqala ukuthi sibe lalo lapha ku Ward 5. Balakhiwa ke izakhamuzi laphelela kodwa lathatha isikhathi lokho livuza limendwa livuza limendwa. Kodwa lo nyaka siphose sazuza izulu elikhulu. The heaviest rain season sibelayo ukuthi belizadabuka ngeke lafika kanjani kodwa kumendwa kwakhona ukuthatha isikhathi esifitshane kodwa seliqinile ukuthi sesibilisho ukuthi sile damu. Njengokhansila namhlanje njalo selibona idamu lamanzi. Ngizokuhlokumangalisa khona lapha noma ngikhangele so ngizibona izinanakazana zikaNkulunkulu amadada yonke into iyacelesa. Le nkomo Ward 4 vele abanye sebethona belindele khona lapha bethola inkomo zabo khona. Ukuthi njengokhansila lami nxa kukhulunywa emhlanganweni ngizizwa lesithunzi ngoba ngiyabe ngikwazi ukuthi ngisuke ewadini enceda amanye amawadi ngempilo yesifuyo. So lizanceda njani izakhamizi idamu? Izakhamizi liyazincedisa ngoba izona umuntu vele khathesi thina ikakhulu kwethu umkhonono waleli lizwe vele sikhangele kakhulu izifuyo. Ngoba nxa amanzi wona lana azaba khona kumzentshe lapha siwabambe isifuyo zinathe azifi njengoba nxa zinganatha amanzi. Asisela futhi irecord lana noma singaze sikho veterinary yokufa kwezifuyo eqansile njengayizolo lapha kungakabi le damu. Ngoba izifuyo zazibulawa ngamanzi, zibulawa kuswela amanzi ngenxa yokuthi ngale lumene kulomfulo othwa ngolumene obabegebha khona ngalabantu uza kufanele ukuthi sezinathi sezeqisa ngenxa yokuthi uzama ukuseva la ukuthi umzimba wakho ube ngcono. Kodwa kade isizibiyela yona ngokwayo izinathela inkomo. So beli sikha ukhatshana onganani? Abe sikha lapha kusuka lapha besiye lumena especially yana le village khona lapha. Kungaba i3 k's kusiya ku 4 k's. So idamu lincede kakhulu. Lincede kakhulu. Libona ngani izakhamizi zona ukusebenzelana bekunjani iprocess ukuthi abantu besebenze bonke ulula okunganani ukuthi izakhamizi zibuye besikhuluma labanye besithi hayi omama basebenze kakhulu lapho ukuthi idamu lime. Hayi batsho bathi omama basebenze kakhulu lelo liqiniso sibile ngaphikisekiyo. Omama yibo kade behlutshwa kakhulu ngamanzi. Behlutshwa kakhulu ngazo zonke izinto. Kodwa latho baba ukuthi kwesinye isikhathi nxa into iqalisa kwesinye isikhathi uyabungani suswazwa lahla ithemba wathatha impilo yakhe ngani yokuhlupheka kanti impilo enhle ikhona. Isikhoya bathi life is what you make it. Babe abanye bengakwazi impilo bangayenza ibaphilise. Kodwa namhlanje ngokwenza idamu lele sebefundile abantu ukuthi siyayenza into iphili. Siyayenza into isithuthukisi. Ngibona osokukhangeleka kathesi ingqokela phambili ngentuthuko. Amanzi sesilawo, laba ezempila kahle nxa besifundisa abantu vela amanzi ayi% eningi kakhulu emzimbeni womuntu. Kuthi ukuthi thina silahlupho la. Kade ngixoxa lamanye amajaha labantu sithi abanye amawadi uthola behamba 8 k's ngenqola sethatha amanzi ukuthi noma egeza lapha notwa geza njalo ubaba wena ubaba uyahamba egeze ngani. Kodwa lapha thina amanzi sesiphonga ukusebenzisa nje santando. Ngiyabona ukuthi idamu liyahamba liveliye ukuthi lithona okunganani kodwa ukuthi even ngobusika amanzi akabeleke khona. I-depth angeke ngiyiqambe kangako ukuthi ngathi ngama meters amangaka kodwa ngaqamba ukubamba kwamanzi lisavuza belikwanisa ukuthi lize fikisa uSeptember kade selingasavuza mbona ngani isizini ezayo izulu izafika
lokhu lilamanzi alisavuzi khathesi njengoba libona linje ngamanzi wonke abuye lapha vele kade sekuphuma wona lana vele ukuthi idamu lethu selikwanile. Ngizwa lokujabula okukhulu kakhulu ngubona ngathi nje kuliphupho lokubona abantu begcwele nje endaweni yethu. Hayi besilele nje singalele ukuthi kambe kuzaphumelela kumbe kuzaphusha kodwa namhlanje ngiyakubona ukuthi hayi sokuphumelele. Njengothe kulithethe isikhathi esinganani ukuthi kuze kuphelele konke lokho? Sokulesibanga silwisa sisenza ukuthi ukwenza kube lesibanga asibambi kanye kanye. Siyabe sisenza sidonselana sifuqana sichayelana kubuya ababili abathathu. Kodwa hayi ngezifiso ukuthi abantu babe belothando yikho kuze kuphumelele. Wena njengothe ukwenze njani ukuthi abantu bonke laba bebuye kuze kusetshenzwe ubone kulamatshe extra amanyasele lapha utshengisa ukuthi kwakusetshenzwa yikufuqana sichayelana sibonisana ukuthi amanzi lawa angawomuntu wonke angawezifuyo angawethu lathi thina abantu sikhangele ukuthi amanzi la azabe maningi azaze siwadonsa ifike emakhaya sinathe eduzane lokuthelezela izilimo zethu. Ngizwa ukuthi omama yibo kade bekhuthele kakhulu ekusebenzela. Omama vele ngoma bamba zonke kukho konke omama bakhuthele kakhulu ende bebanika lamuze ngibe lesibindi ngibe leveve lokusebenza lokukhokhela ngoba omama ungavela uthi yiya hayi mama bayasebenza obaba hayi usebenza obaba ababili abathathu. Uyathi usithi uyamtshela ukuthi mina ngibhizi ngemsebenzi yami ngifuna imsebenzele imali yathini kodwa umama ukumtshela kuphela usukumela phezulu. So ungumama okhokhela esigabeni labo baba kulula okunganani? Kunzima ukukhokhela ubaba kulula. Kuba nzima kwehlula ubaba osekhaya ukuthi umkhokhela akulandele. Kuba nzima. Ufuna isibindi. Ube nje umuntu oqamulela izigodo endlebeni yikho kwenza ungathi kungaba lula ngoba ukuthi akulandele kuyathatha isikhathi. So idamu leli liza linceda ngani? Idamu leli lilusizo olukhulu kakhulu kithi. Ngamanzi nje. Kade sesikhangela ukuthi sizabamba inhlanzi khona lapha edamu lethu lona leli. Izifuyo zethu lezi abomakhelwane ziphila khona la. Kade sisalisungula bebethi lichibi. Kodwa asizange sidele ngenhliziyo ezimnyama ukuthi kuthiwe lichibi. Saqhubeka lidubuka lisenza livuza sincedisana kuphela kunjalo. Labe Masakhaneni labe kuthula besiphathisa kukho lokho. Kodwa namhla selize lilidamu sathi ingcono kwenziwe umkhosi omkhulu kumema abantu bazobona ichibi lethu ukuthi selinganani. So ungathini kwabanye abantu abasesigabeni ngesikhangele into zokusebenzelana ndawonye lokubambisana esigabeni? Mina engakukhuthaza abantu ezigabeni ngezigaba njengoba singama village ahlukeneyo ukuthi omama lapha esikhethe khona sibe ngomama abalezibindi sizifanise njengezikhukhukazi eziyabe zichamisele amatsiyani siwaqoqa bendawonye singawatopoli. Engutshole ukuthi singatopoli amatsiyani ngitsho ontanga ama-youth ethu lawe silawo siwafake ngaphansi kwamakhwaphethu sibadonse sibatshengisa ukudonsana lokubambana kube kanye kanye. Singabatopola sibe zinkukhu ezitopolayo amatsiyani ayakhala baleke angene ethangweni adojwe ngohowo. Kodwa ngikhuthaza omama ukuthi sibadonse abantwana bethu sisebenze kanye kanye labo. Imlomo yethu siyitshise sisebenze labo sibafundisa ukubambana hayi ukubahlaba ngamazwi esiwakhipha emlonyeni yethu. Idamu mali nje sizwa happy sibili 100%. And ngibona ngani labantu ababuyile lapha ngabantu ababuye bekhululekile for sure bezobona umcimbi wethu ledamu lethu kanje lama visit ethu bezobona ukuthi into esiyenzayo kule 6 injani. Kube lula kangakanani ukuthi lenze idamu le? Kube lula sibili kodwa ke kuya ukuthi thina abantu ukubambana kwethu kube nganani thina evillage. Isifiso sibe khona ezakhamizini ukuthi no sifuna sibe le damu angithi ukuthi idamu leli sibe lalo lisize ezifuyweni kanye lathi ezingadi nje walibona kule ngadi la. So kwaba into esifisa sihlezi phansi izakhamizi ukuthi idamu selifisa ukuthi sibe lalo. Sazosebenza kazima ukuthi idamu libe khona sancedisana edamu kwazi ukubala abanye nje Masakhaneni Village sizosiza ukuthi sinjani kwakhiwe idamu liqhubekele phambili. So kulithethe isikhathi esinganani ukuthi kume lapha
kube nje lize lifike lapha elikhona namhlanje? Ya, isikhathi kungabe kusithethe sibili kodwa ke ekuqaliseni kwakusaphethe abanye of course lathi sasesekweminye imisebenzi anjalo, but kusithethe nje uma yezinyana kodwa isifiso siyasigcwalisa nje ngosifisa kwethu. Njengezakhamuzi libona ngani idamu leli lizaliphathisa kanjani? Idamu leli ekusiphathiseni kwethu esikukhangeleleyo kakhulu kusezifuyeni zethu esizifuyeleyo, sezikwazi ukuthi sezithola amanzi lula. 1 njalo 2 mase njengoba sile ngadi nje laphana iyabe ifuna ukuthelelezelwa, sesikwanisa ukuthi sithelele lula, sithole okungasiza engadini lesifiyo sithole ngonatha. Ukugcina ukwakhuluma ngokubambisana, bekulula okunganani ukuthi liqoqe izakhamizi libuye lidonse kanye kumbe bekusebenza abaluthwana abanye vele bengazwakali? Hayi, kuvele kukhona ukuthi abantu antisadala sachiyana, omunye lomunye ulendlela adalwe ngayo, but olesifiso besikwanisa ukuthi sikhuthaze abantu sibabonise ukuthi hayi bakithi lokho esikwenzayo ayisikho kukabani, asokomuzi wami, asokomuzi kabani, ngokwethu sinjani, siyi-village. Either ungaze uyalele emuva sesifuna ukuthi kusetshenzwe, kodwa ke ukukhumbula ukuthi lesifiso sakho sizabuya sinathe lapha, so sicela sibambe ndawonye. Ayikho bese ukukhuthaza ngabantu khona. Mina ngizwa ngijabula kakhulu ngoba amanzi sasiwathathe kudeni, lezifuyo vele zasifa kakhulu ngoba zasiyanatha khatshana, senza ukugejwela imithombo kwekugqibeleke, ngawungani kuyasigxeka ngoba omunye mayigebhile omunye engagebhanga ngokusigxeka, but mase kusedamu so sengibona ngani sokungcono sokusisiza kakhulu njengomphakathi. Njengomuntu osakhulayo phela nguwe kade usiyakukha amanzi khona le, ubeli wakho ukukhatshana ungana? Yeah, maybe 2.5 kg. So lokhu sekwenziwa ukuthi amanzi beseduze? So kusenza ukuthi amanzi abeseduze ngoba namaye yabe sekudeni sengakukha ukunatha, and then lapha ngikwanisa ukuthi ngiwashe izitsha, ngikwanisa ukugeza. Bekulula okunganani ukusebenza lapha labadala? Belibuya yini ukuzosebenza? Besibuya kodwa akuzange kube lula kithi. Kube lula sokusiya ugcineni ngoba eyoqaliseni kuyabe kukhona ukungazwani ngoba xa sisebenza labadala vele abadala abanye balokukhulumela eceleni lathi bagcine sebesikhuba, bagcine lathi sokusenza singaphatheki ngendlela ngoba kusebenza vele kakufanani. Uyathola ivila, uthola umunye ophakamela phezulu, so kuyakumele umbonise kahle. So umuntu omdala osuka la akuphathe nje ukuthi vele ungumntwana, so kuyakumele la akakuhloniphi ukwenzela la umhloniphi. So ungathini kwabanye ontanga abasesigabeni when it comes to izinto ze-development esigabeni? Mina ngathi abadala thina singontanga, ezontanga, abanye ontanga abadala vele bona babedinga ukuboniswa njengabantu abadala. Into kakumele siyenze ukubekezela nje lokubambisana labadala ukwenzela ukuthi labo baze bagcine bezibona uburongo lama bayabe besiphatha kabi. Nxa liyabe lokho lizehlisa lama bekhulume kabi kumbe lenzeni, bagcina labo bezehlisa bebona ukuthi abantu abethu bazimisela ukusebenza, sisebenza ukudlula bona, labo baze bagcine bebonanzelela ukuthi hayi ontanga bethu bayasisiza. Kodwa okugcina kulula okunganani ukwenza into engaka lingumphakathi libanini? Mina ngibona kulula kakhulu ngoba omunye ngabe lelitshe, omunye uyabe lechebechebe, omunye uyabe lenqola, omunye ngalayo, omunye uyabe lebhara, omunye ngalayo, but masingahlangana omunye la uyabe ledongo, omunye uyabe lenqola, omunye uyabe lefocholo, omunye uyabe lombono ukuthi lapha senzenini so kuyenza vele umsebenzi ube lula malisebenza libaningi, lokunzima ubuzwa liyabe lisebenza lixoxa xoxa. Ukusebenza ngathi bekulula ikhona nje ukusebenza labadala ukuthi vele akusoze kufane lapho mali sebenza lingontanga lodwa ngoba abadala ayiso lathi sebenza ngelizwanane, besithi masiloku kusebenza khona ukuthi emsebenzini kuya kulabatwana laba bephiwe maybe isikhundla ukuthi maybe yabe ngu-vice chair, so abadala bengela kusilalela thina abatwana, but ekugcineni khona sigcine sesihlangene labadala sakhulumisana bese kusebenza bese kubambeka ngoba lo msebenzi nayo sithe ukuqala kwala kusebenze sisonke sabamba kahle saphutsha ekusebenzeni lapha edamu. Ungathini kwamanye abanye ontanga bekwamanye ama-village nxa kubuye entweni zentuthuko? Abanye ontanga lami ngaba-advisor nje kaloku ukuthi uma kusebenza kumele sibambaneni, singontanga sibambane labadala kweze sithole
ezinye izifundo siyabe singazazi sizithole ebadaleni. Ikwenza ukuthi indawo le ihlale nje amanzi ekhona. Amanzi ehlale khona. Uthi ningadilizi lapha okwesokwakhe. Engakutsho mina ukuthi lapha kule into esingayenza ukuthi nje kuyabuye lantu abazalinda abantu abazabamba inhlanzi. Ngoba isolution yokuthi ngingaba advisor ngithi siyenzeni so ngiyakwathi vela sisoze sonke abasabambana entweni eyi-1 kodwa kungaba lama security abe kwanisa ukulinda ukuthi inhlanzi zingathiwa. I think you can learn a lot from our communities. People have ideas. If working together, they can achieve a lot. People don't necessarily need government or government officials to come to tell them what they can do. They also don't need NGOs to come and feed them with ideas. But they can work together and get help from NGOs and get help from government. This can be technical help, it can be financial help, but people in the communities know exactly what they need, and they are the best person, or they're the best people placed to lead in development. And this is an example how communities can lead in development and achieve a lot. My name is Zenzele Ndebele. Have a good day.